Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam kahenyaw trap yodo association. Hagi ni kikindat tayo kila ujor sa Megalia Pollution Control Board. Hagabiyaday baka jeng pentuot ya kajaklia nakajakalet sabar hapo yodo. Hagaba nakaliang ka Pollution Control Board henne kasngi kalahiyar banjurep ya kanika jaka. Habayakran badu secretary kahenyaw trap yodo association. Uba korbar el nonglan. Ulaong baka kuat kasuba kam dansyo. Day nakatakadaw bakim bansi banlet siya ka Megalia Pollution Control Board ban ujor na markahima kam shimkia. Ulay aturo ban nakaliang ka jongki nakapor siya kapor. Kijulet ujor siya usiem habayaday bat kanika jakalet siya bar. Bakam biang namar kasyupentuat siya nala. Shusho ulaong ru ban nakaliang ka jongki kinap ya kakay pot ka baka Pollution Control Board. Kan ay bat ki ay kisinjam bakan le. Nakaliang u-president kahinyaw trab yodo association upensok babharan tatiang. Ulaong bangile yakan ni nakabanta ka jingmantoy bat ka bahaka miat jo upat ba. Ulaong ru baki kambian hapo yodo nang ni syakman kin ay latsyo. Kat sudah minta kakui ke Subaru kam donshu namar gajingwan inspection naliang na Pollution Control Board bangi salit siatero mana kahima kam don kanono gajing simkia namar na kapot yuli tersngo sosiem ba kalong bian jatei mar halor nalai centau ta kali sebar klem tengti klem ede imso ya mar kalakta ji umbam mundiro namar jingle yang gatu kaya halor yang gatu long akta ya kakot jakiaro dah baide gini ngina nukliang yang siem umdon kanor kata kajing sim kia nakliang nukador baro disura nakapor syakapor ngimban si ngilet na cha Pollution Control Board naliang natai jakot mata banwan inspection de nakaliang jengiro ngisa dan lajong hingi pak mentersngo ba kalong kebabian mah den re mentang ini ap sok kubor ba nai ge ini ki bawan inspection kin ai ta ka kin sim action ya kane ka baide bukan ka jakali sabar namar pilih dari jong cuman namar kamulong kabasingan namar halor pacum kini tahu juga le sebar klem tengki klem ni kalong tik untuk kapor juk mau cua namar kani nakapor si kapor nadu Pollution Control Board kalakot kerpang daga meeting ban kang ya kayo sisngi ba ban persutu ban ayor nasam tak kakut ke suba ndai nakaliang jong kahimar kalapan kang ya kayo ndai kalale ya kai ka berengkam ndai nakaliang gubernur lawan persutu namta ka syuat baron ndai nakaliang ni hima melim ki menteri kile ayu ba ayo ka je awar nas nakapor ki juan ya ta ban persutu ki beri ban no benora ya khut suba mar kayo ka along ka bajabo kam ilong syuk ka bam malong ka bam chua namar nadu kinala ki jakali sebar om tang kanir dan don syuk ki badang long bi ain ndai meta pengiwan namta kani ketika sebar kawai ini akan cawai lada nang ni cekmat ngisa tolong ke sedang yangi namar lengi dang lap susu kemungkinan in ya bis ke bor ka ai kapincana kajing sisya mar de ketika sebar hang nen rei nakaliang kahima kamdon hok hi ban ai permission halor nala rei ngimtip hakano kodor namar mensua kisiem ki bamchan no pem latho no wanu ating sim pem retiro kimdon kan no ban perskem ya kan ek sulong isu tha bai tum ton remeta hakaliang junu ainam tip ka e gidon yang ki selendet kila ban ai permission halor kanala hatos ka ya habis halor kanala bakin ai de ka permission bakin tha de ka jeli sebar Pak Juba kadi mana mau penyak ni ta kan kat kum ka jing tip jongi de ba penyak ya kan de ngam tip kerteng mo kadai bamta kadai galok jong saken usi te ka simti ya kene kakam yo le si bo mo u de khlajaj umnut baniu aisha hakateng hakalo kadai hakatan de ngam tip ya kerteng ya katan de kata de kikwa ya kerteng ye kum bakal ong kadon permission kayo la ka order lek sakima sim jingkeli mana bolong terai ketika cekak Belum pernah senai. Ya kan ini kerja kajin sia kila sinan lo arah jar kalai kerja.
Ngai nadu nakalian gitu badan dukan bai siang pramarjan kila ada komplain. Ngai kim sengap maro kisutu nomor beri jongki kimle iye. Ngai kesusah tang terbesar tang bos komplain. Ngai minta nakalian jengi kapsion rungnya julit nakapor ngai kim sengap bansi minta ngilit naksen maka himang I kamdon jimur cu penginya klan mat himang. Minta ngisa bansi nya salit cia pollution control board. Bahkan lek ke badan kam marang I na kapor makai ke pencidom komiki jadi beri batau bian dan yunong ai bor om tang yang kinong sinar mi lanti ke jongi de jing bangilet cia pollution control board ma lasim kiai la kawan ta kasaj kon inspection ki beri na na office tengi mi lanti ile ke badan kam namar ya mentai di impala ban ai gano taka report mo reiner yung andalet cia office ya let cia office mo dia kata ngi mi lanti be misalnya kayak ibu kamar, mungkin kisutu mar, kila ida katu mar, ngiru kapsion kamdai fully komplain klaim support klaim yang nengi su bisni, nengi su neno mar ka bam ilong higa jaka, lada kalong le balengin bisni, debat mentalong nakapor wat cenok kendong ro, nakaliang ni ka sarkar ka ai ka ski mathai ka Thailand, bagi mlong si balai caklau si yang hapren sor menta has puntu direct hanala hato ya hap saya kan. Kita maki kita kambal. Kalau nakaliang association dai kan fi amane pankina asna nundu ta kisnam dai kin adam. Ke ipak ko pelong hadu kan ke kenti baka association ka sashim kan sen. Sesuatu ba ka association jungi mata kadang mi license sosnam mo. Ya bro kata kamu dah ba ngimi kum kita ki group. Dan ni kum kita ki pai ba nang yo. Menjudan bas ngapa. Ka pelong yang ka association banyan hab. Yit kilat kenti kena ba kinu do pemana dai go yo ngani ka do sosa. Kinu mala ban khen bia ni hab ya register. Bangin la banyale khamba te ka kombo phio mo phi mane phila kali bang ka kata ka jeng khmi linti jongi bangin yo ena ka pollution ka song ha ka start jo pollution kumno kan le te la da na ka pollution kamdan ta ka gas na ne kamdan ta ka kata kabor bakan rai kita ki kambe an kalanti yang ile kamkut ba ta ne ki lenti ki dang dan ki bangin ya sikiwai ki phiso to kata bang ba sansyat pai ba udan ka ho Abu Syam ke jing jar ma ngile e katai om na mata ke jing onong jong yin dai na mata jing mento jong pat ba kada ka kamut bun sien om dai tang bang isu keren da ka ktien da ka jing tho ngila lai teng asarai na kalian jong fi ni kerpa na kalian asun ni basabha ya rabdam nomor ba hab ong ba menta ka jing ki e kili ki bro kam dai na mata jong amar simet na mata asun ka dai na mata ka bha ka me jong pat ba ngasarai na kalian jong ni kerpa ki pin yo jitip khamba lada vio ban kali lam museum yaitu menteri in charge ng yodo pin kam tip khamba nomor gani ke bro kamu masih ong na ong sekretari mana ki kamba anya yodo ki bobon ba teladangi kum kita ki khasi khara kalong len le di kam ile jong mengi ki khasi lada ya kata ka kasion ka ban kta ka pateng ka ban bangwan ngin me ki menta kam mentoy bangin khat ngin kran ile jong mengi sim ile jong mengi khasi ya kani bro kada yus dang ikambe an ngani sekmat compare wala dingi haban le sano sebenta hangni hayo do ngini le kat bala Kalian jom bisa bila julit mi am sebenarnya sekom sebenarnya. Kay kala kata kay berbor usim berkahima ki ong bakani bro kada ka internal matala ne kam yeng kam sam jungi ngini kay ini keren ne sutu ni klo hiru bani pendet tandai kemu kani ka biu halor ki pat kami ka umjong ka tu ka umjong hato na kalian jungi tang bodi usia matang ini ya kata kajing le be anjong hatong ngin buram ngin nama bon buram nama usia murulong siam halor ki kun ki hajar lada kata kajing ya kun hajar kemot pitek kan jadi sini ngilong ki bala yot te kemot ngi ya kata kajing le be anyo siam jeng le be anyo ki menteri ni don ko hak bengin keren kalau him sangap syu te pet ki kai ni ya amar ke kam desu ko por ndai badong be pila bantek kan jadi lani pi gede kita ki ha ko por jing slip dan nasti kan ni ko por kalasha sesuatu ta ka jeng ujung kun ajar lada ka basong ni ha wadu siam hap sangap Yung kanya kadi tanghawi ke bentar oh kadai ka kanya emi kata ba nganong laban batay pi nginam laban batay pi bat ngi kumosi ong ya kata kita ki kampe anya yodo ki bubon ba ngin batay kata ka kam kapor kam sya akhira bat kawi kata kolong pengini batay tang kata kan don jumut iba ngi ong habang imi nang ni om tang pengin keren ngin le ba ka action hadu ba kan asiso namala dai ngin kta i kawi ka pon pang kawi ka bantah kan numpoi ba